ey'ntweni zonke ezenzakala kumaskandi kulo nyaka ukuthi kuyabonakala ukuthi izinto ezakhulunywa before abanye abantu aba-TikTok, abanye abantu abawu-understand-a kangcono umaskandi ukuthi khipha early ungaze ukhiphe nabantu ugcine umsebenzi wakho usulimala. Enye insizwa yakasho kanjalo ukuthi abaculi abayeke ukulinda kuze kukhiphe abaculi abaningi ngo-December nango-late November ngoba kugcina sekuminyana laphayana umuntu umsebenzi wakhe ungasazwakali. Sekuze libeke lento fast ukuthi TV le lapha sibheka ubani Tencane. Wathi uTencane ngomsebenzi wakhe omusha awukhiphile 14 or 13 laphana kuFebruary. Usejoyina abantu abanjengofeza, Menzi Music, Nkashembe, Umzukulu, Mthandeni SK noma Fikizolo njengoba umculi wesikhombisa ukuthi yena-ke ahlanganise-ke u-1 million wama-monthly listeners lapho ku-Spotify. UTencane loyo ne-album yakhe ethi awuyiphumuze. Yibo la bantu abagcina ukwenza lokho. Umthandeni sekwenzeke kabili lokho ukuthi ashake i-million. Uma ephinda-ke ebuya futhi uTencane-ke kuthiwa i-album kaTencane ukuthi ihlale ku-number 1 ku-Spotify amaviki amaningi, isihlala amaviki awu-3, which is a new record ukuthi lokhu ihleli nje week 1, week 2, week 3 lokhu ihleli ayisuki. Ujoyina abantu abanjengobani-ke njengoMenzi Music, album yakhe ethi Size Siguge yahlala 6 weeks number 1. Ulandela kaTencane yahlala 3 weeks. Kamzukuthi Ngifela Into Zami yahlala 2 weeks. Ka-Smirnoff ethi Rush Hour 1 week. Kuba uKhuzana Ngidlala Ney'ngane 1 week. Hleza neBhadu uKhuzani-ke 1 week. uKhuzani nama-album-ke amabili ukuthi-ke enze kanjalo. Album kaMenzi-ke yahlala-ke 50 weeks laphana-ke kwi-top 10 amaviki awu-50. Can you imagine umlando ongaka awenza-ke uMenzi? So besithi-ke asibheke laphana-ke kumaskandi ukuthi kwenzakalani-ke especially-ke kweze streaming ku-Spotify ukuthi yena-ke abaculi bakithi-ke basebenza kangakanani-ke. Bekuyilokho-ke sifuna ukuveza njengamanje-ke sibabongele kakhulu ukuthi-ke basaqhubeka bayaphusha njengoba nje kuthulekile nje abantu benganakile ku-debate okunamathopic. Ngapha uTencane ulokhu enza umlando okuyi-album yokuqala ukuthi uTencane emuphe umlando omngaka selokhu aqala ukucula. uTencane wagcina ukuthi abesematheni kakhulu ngesikhathi ehlukanisa unyaka laphana ngengoma ethi Wawuthembile Okhuzini FM laphana ngo-2018. Right, simbonge kakhulu uTencane ukuthi-ke ayibeke ethubeni elihle kangalo ukuthi-ke ajoyine abaculi asebemkatshubomvu lapha ku-Spotify. Bamkatshubomvu ku-Spotify. Yes, lokhu kuyiqiniso ngoba yibo bodwa basakwazi ukuthi benze lokhu. Yini-ke umlando-ke ongandele bani kodwa basazovela nabanye abaculi. Wangihlale ngikhuluma ukuthi yena if abanye abaculi bekwazi uku-achieve lokho bazokwazi nabanye ukuthi yena bekwenze lokho. Siyibamba lapho-ke ividiyo-ke nisahlengaza ukuthi sesodibana ngokuzayo.